bro. Akufo-Addo condemns post-election violence, blames NDC. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no pay or say obo eye ene DC amanyo no tiri so ena afi abato achi basabasa ya sorry ye eno ya de se eni kwansa basa na enti obo okasa ede etia se dodo amamu na yeyo yeto aba ewia wadi abato mu nkunim a obia owo aban mu sesei dibia bia sese yedane edepa aban foforo no a yato ne so aba no emra kwan so yebedane ede ama enti basabasayo no na efiri hen basabasayo no na ne botaye enesen eno ya ade a wode ato edwa. NDC administration will reverse all last minute government employee promotions. I say don't get here. NDC national chairman Ura say don't get here say nyame ya adom adechie eye ochena na awotwe se ana yade wo mu si akonwa so a memfa no wode ma menka de 7 January yade wo mu si akonwa so a ade se obia eye animanimu ya na ye fa wadwuma no ye beyi wadi afre adwuma mu ene de o ma kan dadaada ama yate enti wasen so ebiem. We thank God for the 2024 general elections. Akufo-Addo. President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo say ye nyame ase say abato 2024 no yato asundwemu na aba awiye. Chan 2024 qualifiers. Ghana's Black Galaxies held by Nigeria in first leg tie. Ghana Chan no Ghana and Nigeria ko si akan na kan se ne de kan no apai nti ye hwede ye toso eye mienu. EC blames recollation of disputed results on widespread lawlessness by party supporters. Abato adwuma say abato bia yentumi amobo na akire na ye kwobobo no niema ne ba sa nyina no eye aniamo ho a party for na chitaye for edi ye editi amra no eno ne ma sa ene dwumade ne yentumi amobo ewo ho enum. Shamima Muslim urges youth to lead Ghana's renewal at 18+4 NDC anniversary. Eno Shamima Muslim no ye edwo ye nsamtroni na anu ya ye ba beto abai ena oresan ye kodi NDC achi ewo eho enum na o se Ghana mabunu obia Kenya ne ho na yeni Ghana nim adeye enyina mu ebra NDC edi wo mu afishia enai eno eyede a wode ato edwa ewo eho enum enye eno enko ensam no dodo na ewo enkrata afoforo emu yebehwe eno enso ne amidi kan ye no eye My Joy Online yenhwe City Newsroom ehonomo enso ensem sign anti-gay bill before your term ends. Presby Church moderator to Akufo-Addo eno president Presby Sofui eno de ato Nana Addo Dankwa Akufo-Addo anim say ne na kakra akai mane ma wade mema ne mema wade homra no onhwe se obesan ansa na wako mini omampani adwene mu de but yehwe asem no eho na yetwabia ya danse samra we de menyesho se Nana Addo besan on sign da obesan ya nka kokwasa waye wo ho nyina nka onye komde bre na obesan unim se mra bebre na akọ mampani anim a wasan bebre su na akọ a won san ye abayifo de no bepem ne won san ye abayifo de no bepem ne on san ye se wo ka kire obi se o ye bayifo a wato mra no Nana Akufo-Addo on san sa mra no ba ko a wanyan san bi on ye kumfo de no se udi bone a na ye bu kumfo se sojafo nko bo utuo enkunwo no eno no sa mra no so onyan san ye eno nso eya ade a ewo ho ena ma ne mema wade de no eno nso onsan ye Presby sofo se onsan ansa na wakona nso na okure pa ne se mehwe peteta kremu a onsan because ade no politics awuram
politics awura mu no NDC MPP politics awura mu NDC fo aye wono say wo mo ye soro abofo wo saa asem no eho ena o mama Ghana fo hu say eni people na na dodankwa akufo ade ya bonsam e wo saa asem no eho enti nyame nchaade ena ise aban amamu otumi adane enti na nado minim ye pass on sign one sign so a 7 January na emra na wu emra na ya ye no 7 January bewu se na nado ansan ya ebewu emra no wu a e kire se parliament a ba no ena omo besen ya hyase foforo aye emra no biem ndina se reset na ye ka no eno no na se ye reset de a ye nyina ye hwe se omo san ye emra no foforo na ekoto omampani mahama na NDC amamuo anan so a omo besan ana omo nsan enti me de me hwe entrekese wo politics mu a minim no de a na na do nsan da ebere kakra we akai over you do me I do you samu de mo ye soro abofo e wo sam ade no eho na na do ne party for ya bonsamfo e wo sa ade no ho ye da mo ase yate abanya dane amamu abedi mu nsa sa mra no mo be ye den se ena on se parliament ye mra na se yansan enya presidential assent parliament no wu asa mra no so awu okay jesa yesan ko shase eye no foforo ade bia on the parliament no ewu enti nyame ya adoma 6 January ahomache dumie no parliament e wo ho sesia 8 parliament ne etoso nwotwe no ewu okay ewu a na 9th parliament no ashase afifiri eno fifiri a eno so be ye adwuma saa mfie 9 okay mfie 9 no so a na eno so ewu na 10th parliament aba eno so saa enti se wo mo ye mra bi na ya nsan a omuwa mra in the parliament no wu a e de saa mra nyina bewu okay e de saa mra nyina bewu enti they say anti gay ho bill no enya meye mra nti no se president Kufuor ansan no parliament no wu a eno so ewu mra no so ewu enti gise NDC for ba na Sam George nom esan shase foforo esan be shase biem ko shase ye ko label no ye label na ye dey ko first reading second reading ne ye keka ho ansa na ya passe ye passe wi a ye dey akomo mampani so mampani enhwe nti media me hwe pete takra mu pa de a mampani nsan na na do dan kwa Kufuor do nsan nsan because said yes kai kura nsan ma o mo so onsan and na sa na be yo ayene but sikana de ombesan but said another kan o mo kire ndisi fo bibi kakra oh okay o mo se bibi kakra ombesan eye mra o besan finance mini on ena won just o mo so ansan a ebe affect o mo nyina ndi ebe kwa akoye te se ekuru bi hu bahabe hu no because o man san a they cannot pay as gratia ne sa niam bi no ma nti ebe kan obia okay nti on be sign don be sign ba se no o mo so kire o mo tumi kakra e wo mo nsam de mo de yo ye ma ye to parliament mama ya nya adwuma anwie a ye frɛ the west parliament no ye so be ye mo bi o mo be sign ayam hihye a omo ma MPP for yam hihye omo no omo so ma NDC for yam hihye omo because they say NDC for da omo nda e onam sa amra na ye nyanye no ba minim ye say on be sign even anajo no kura de be parliament na wu no kura on be sign ba say de omo sa delay tax no bia e na omo boba na tie bi on be sign but in that nana sa e ba na sa na Ghana na omo goro ye ho ana yes, you make us a Ghana. Yana ye goro ye hu because omo na si ya na mu je ye Ghana for ne wo mo. Okay. Ghana for nyina na omo na si ya na mu. Nti yana ye goro ye hu.
Yani yenu ya hosere. Yani yenu ya yesere. Okay. Because ohwe sa nneema bi a esisi ye na ye dodo ye na ye yese no. No krepa Ghana for mpe no kre ba no krepa wo say Speaker of Parliament amwa. Sa asem no. Speaker of Parliament amwa. Na oye nipa ba ko a obetimi aka ma asem na to. Mmara no kire se nkonwa nan we ade se esi a yemutu 90.7 afenyo marken akọ Supreme Court ntimo de NDC for montena babia mote MPP for montena babia mote na ye de yenya adwuma na yentie de court no beka ne court no beka achie no eno be ma yehunu se nkonwa no dane anase enane indika that time nyina ye to mu be na wotwe mienu ye kwa na ye kontokwa ne ade nanka ebetimi aye adwuma anwuma nanka ebe ye no bi ne sa advance and vote on account say omo pay any adwuma fo katua ye ka se ahwe ya ma ye ho adwuma enti no krepa e wo ni say Speaker of Parliament sa asem no mu no wa amwa ba ono so na o hwe into the future okay then am so metimi ayaboa NDC na se ekoba se NDC we ni akonwa me so manya ginabia se speaker die de okay ono so na ti akonwa no so number 3 ede ena se ya to aba aban adani ya bepe speakers ana ya bepe speaker obe konkro for the krata abeko se kura din na mabonten jo aja hodin aba haruna drusu din aba onwa babin din aba Valerie Soya eye kane Akila Pasoya neba Valerie Soya wow ono omunyina din aba ye hwe se say so na ye incumbent say ono so na ye incumbent okay and ono so wa ye adwuma boa NDC ama win no atimi ai massive ni nyina no strategically no ono so na adwuma ne contribution to the success or the victory of NPP and NDC eno no enti now akwa yete say ombe pass ombeji atum come what may mo bia yam hyehyɛ no ombeji atum ansa na parliament na wu sɛ omo so ombeba 2nd January omo ko bronya ombeba 2nd January 2nd January no omba efiri ho no ma akopem 6 January no ombeji atum mo bia yam hyehyɛ no ekoba sɛ wo ma anyi antom a sesi e de menhwɛ mmara no na menya hunu ye wo ma anyi antom a it means say dachi bi ebenya nsunsanso atia NPP when it come to amamuo ana say ye petumi enti ombe sign ombeje atom nenti a ebenya nsunsanso wo mo so ne say ye to abama we for 4 years enti any time within the 4 years no bibia ye wo ene twa sa wo ye wadwuma ena president Anado Dankwa Akufo-Addo ye present budget ono ne budget and intra for budget na budget no front page no can say this is the budget of the president his excellency so and so president Otieko Nyaso no ono ne budget and ye present no ono ne bema finance minister esi na name akọ present omo beye ena sa wo ye minister na wo adwuma bi ye na sa wo boapa wa anya eno so ewo ho aso twen wo ho I will fully cost financial ewo ho aso twen wo ho minister wo adwuma because the man sika ne tua wo ka na ye tua wo ka for enwuma bi a esese wo ye enti no sa wo boa pa se madwuma ni na so menya eno no ho aso twen wo ho sesi e de minim aso twen no de na so minim se e ho aso twen e wo ho enom ena ekobasa se omo anya na se aban we gu a aban foforo na waba no with the majority in parliament no yentumi ma oman na ho etwase oman no rane etwase oman ye nti aban no betumi the executive power
mema dwene mu na meka we de menkan mra bia mema dwene aka so aban betim the executive power through parliament ama o matwa bibi o matwa sika bia ya de bebo ye ho bra bosome miensa edi kan no kopem say be ye budget okay so what I say ndi enye hu ade ne to benkum o to ni phone tefre musu ndi eye den ya sa vote on account no de ye be ye den ye be pass okay ye be pass nti eno ne ade a ewo ho a eni kwan se obia ema ne yam ehhehye no ewo ho but and then krata no NKORANZA stories MP unhu no baby no mo se san ya hen se mi se ejo ahwete etu akotwiri baby atwiri wonte ho asem yes ma tete ho nsam okay ma tete ho nsam a nyame ya adom a enei mpo na nananom ato nsa afre eye NKORANZA man enyina se womra na omesai ye nyina ye mra eye adwabo bi a wo de eye nana kwambafo kire eye NKORANZA man na kire se obeso anene ye keka ho but over I think say that is the beauty of a custom. You can the beauty of democracy, but with the beauty of custom and the beauty of tradition. Okay. Yenina ya kan boom. Ya kan boom a ya tu anamon. Ye tu anamon a ya namuntuo mu ena ede yampuntuo eba ema bibia etume ekoso. We know so a different cry from politics. Different. But do be a politics kakrabem. Because when you do say, you say a kunya to adichibusu any nyina ebe privi will be a or bese politics baby or war or techra ne wieni nyaka se eye benten abusuamu na eto eno no obi idea eno nso nyemfi nan asem ena of one say adea enunta dynamic say embo awade a ye wade kura no politics wo oh yes ne ntia politics wo le adea nipa mienu ewo mu a nipa mienu pere adea ba ko bia no politics no politics no apere no we say wo ntafo na wombe nom no o mo pere no for politics we say me na menum benkum no we say me na menum nifa no adenta menum benkum no menum benkum no efiri se ere na menum eye mede menum nifa no efiri se ere na nora menum ya na eye mede pa ana me ma wo nom benkum no fi se da bia me ne wo benkum no da bia in the politics no ade bia enipa mie no pere wo ho bia no politics wo mo nti politics nka ensese eya ade a yakum ntokwa enya ade a esese ifie mu jaguo enya ade a esese nka ade abufuo ba okay o se o na abefa we me so me se me na mefa okay yenkosi aka na yenhwe yesi ya na wafa na yasre kakra wo ho. End of story. Niaka ye amamuo, niaka ye nimkro na ye konti sadia nananom aton sa frem NKORANZA man no ye nyina ye nkota akire na enyefe 2024 in fact edeniema pa bere ye no oh yeah ya to aba yenya ye mampani asomdwe mu nananom hia ne ama nana kwambafo asai ene apart from no idi bronya we a new year wo ho yedi new year we a edomampani besi akonwa so so December between now and January 7th no a year full of activities yedi bronya ye we kura no foku wo ho ansa na yede mampani and in fact SOMPA kuna fo ache dey so sunshine fini ho 31st and no honestly speaking December to January 2024 no emunsem eye adea we na e wo so a confirm
se no nsia bompiri no e woda kromo na de di kan na anya odia de di awie ye odia nti afe na hyase e babia no ye kukuru ni ye hwe ase ni ye wo ntwetwede sisi e ko na wie ye no ye tie da wo se ye tie nti nyame na eda na se nti enne no ye dwabo kese okay dwabo kese mpeni ne nkoda nyina baby eno ana na asaman ne na nyakon ababio na abubu nua na prince o mba be kyerɛkyerɛ nsɛm wo ye pakesi so kyerɛ sɛ ne hwie bi nondu na mpenimfo nyina ahia nti ahoho efiri kyirikyiri ne abenkyɛ nyina damra na wɔromhwe amamre ene amane ne ye ka onso atimi aka sɛ I was there some right okay and I think say at this point and over yeah mame na me homra okay me ba ye behwe na ye beba bedi nkomo enkomo ye bedi na anopai no over ye ba behwe abato achi mpensempensem no ne edi awieye na wotwe mienu nie na ya ya abato achi mpensempensem mu na ne ne ye ba be mpensempensem wo ho no unse ye to aba wieye no ye bobo Ghana ba bia ekoka enkono no na no memendai nora chi memendai o ma bobo enson na o ma bobo na aka mienu enson na o ma bobo na ma parliament na afede yahunu nani so ni shape no afede eyi no ho nti ye be kire atie for said their sitting arrangement no ebeye okay na afi ewia ya ba behwe entokwa sorry ye menteme ho ase ye hye adan ye we ne nyina no ye bedi pink sheet aine ye bedi ho nkomo afi nso no nipa binum ne ya adwuma afi mu we nyina bo dawuro wa dwade ho dawuro wa afidie so okay anope ye no wo so bedi di nkomo na ya momo afi nhapa na ya hwe sade adwuma ye esitie na ya kire ya tie for say ye koburo nyan so se wo baabi pese okodi dwa na wakọ wo mo ho enum na o de baso mpa ha nso a ye bedi ne kama ede amount nti de ya nka wo ha no ukọ ho asemba boy amane no kretru no ena MP4 no independent for say yanya 4 yanya independent for no 4 honorable Mensa Kosa congratulations ni trinkwa independent for 4 no ya ko parliament the independent ni ho and they say ya to abana ma say independent by ya ko parliament ho dey ya MPP ni NDC ya majority and minority nti wo ya independent kura yes o pe baabi join this o pe baabi do ho kobata nti 4 no independent 4 no omo ko parliament ho a say ombe choose say ombe ko MPP and ombe ko NDC ntumi nka say independent for there be parliament or there you ku mienu pe majority dom kese and minority dom kuma ye ni adantem for ho nti no ye ka de a okọ ho se content kro na fie ho adwuma ye de obe ya ma MPP ana obe ya ma NDC aine ena hono sa unya ekoba ne sa pe a unya ka se wono be ya adwuma hono uni adwene biem me ka se uni adwene a asem bi betodwa na ye kira adwen a mo kira no as caucus mo kira no se kuo ndi no ekoba se bi a MPP ukodom MPP a se MPP fu etu anamon bi na wadwene mu no one wo mo nya adwen kra isan se wo mo afanti no untumi nka ne ombeka no ye binding on mu nyina ye fa ne se mu nyina nzo bi a individually wadwen kra ne wo de ensa wadwen wo mo de enyepe ba nso isan se wo mo afamu nti no ye kire position na ye kire adwen bi a ye do wafra se MPP for caucus no o kan ho bi NDC caucus no o kan ho ebi e na mo kire adwen nienti a etesa ne se parliament no ye the leadership na ye adwuma enye obi na etimi kasa ho no mo na sa independent no omo akọ independent nyina no omo first time omo koni ndi omo ye back benches
Omuti echire. Ombekwa kwatena chire tokrum ba bi kra speaker nhunu omo. Greenhorns for. Aine opagya ne nsa wontumi kra mpagya wonsa. Ewo honom. Enuru so opagya wonsa. Enuru so opagya wonsa we dey nurse. We for okay. Enuru so opagya wonsa. Parliament on say ya na nkrofo ka say MP na ya say du ba bi kra yitim panimfo no kra timi ka say jikotokoko bra beba na omo de ko wie. Ena ade wo mu ni say Parliament ho no emra wo ho. Untimi nka say makọ Parliament ma me sorry ya na me ka ma ye kan say mama me nsa so me ka bi da bi enya ne sa. Ansa na de so cho. Emra say badwafo no ya na ye ka say obi kọ a ya ehunu ni so kasa ada. Enya omo a emra ne nhyehyeye da fie ho no enko ena omukọ committee de obi abetimi a kire na dwen e wa asem na ye kan ho ba ye ba chamber the floor of the house on there enye obi a netimi kire na dwen e ho ye kasa mpani mu senior for no na kasa what I say this so asem kura je ko kan kire o senior o asem a je say o de koma o senior o leader ye from leader je say o de koma o leader ena waka ena so we be sa question so a o tro question no e wo brofo o tro na de akoma o leader de akoma speaker no mo print order paper na ni anka e be kan say agenda no parliament there e kan say order paper enu ntina o mo kan order nti order paper no na ya twere wasama be bisa no wom na nipa na wo bisa na asam no minister no so ode ne mu aya aba na ono so ne mu aya na ya twero enti na poso abusuan ya live for Sompa TV YouTube ho esi akwa nkomoyi we vivid information ekoso of parliament said the be ya wo betim ra se badwafo na se na edu se wo kwa akoto abakura na wahwe relationship wa honorable wo how fluent wo ye ene na tworo nso se de na nin ha tworo no wo pe inti se bia ye debate eno de wo sore na wo ye bia eno kra nfa na maka na ye ni seniors because obi ya MP ye minister wo ye first timer afi na wako unya post untumi kra nkasa wo honom okay untumi ntinyesa woni made nyesa woni made asem hono parliament ye de mrane nhyehyeye ena edi dwuma wo ho enom ansa na obetima sore se wo kan bibi no gise eno no wa no crowd sore gina gise bia speaker hunu ansa say eno na friend say catching the eye of the speaker ndu sore crowd na page ansa crowd na say one catch the speaker's eye eno speaker hunu baby otino hunu ndi wa hunu so onye mfom so bia ndu nya speaker ni tim odena o page wa yi crowd o onye hunu ena hoso mra no ne nhyehyeye no se wo kasa se ba ku gina ho a se wo bi atena se ne kasa no kwa na ese wo gina ho ntu bo se obi gina ho na se nipa foforo be kasa speaker free obi se ono nkasa obe hu se na ono atena se ono so kasa wi ansa na o wasore abeka nti te se dia na meka no se obe bi sa question a o tro question na dia akoma o leadership na o leader e dia ma business committee for no na business committee for clerk for ne ne keka ho no o mo na be kire se bi o chena ye be kan we na ya twere e wo mu nti unya omo order paper ne bia se question na MPB bisa obisa question we ya na minister no ne response eto aso but minister no be ba be gina ho obi anya be MPC nya ye chema obi anya bi nti no mo aya moko MPC no fie no MP adadafo na MP omote akonwa so nyina moko aya mo nhye da mi so omo se ye ma mo order paper no bi na mo nhwe we nyina wunya bi na hwe a wodi sua ade wodi sua ade e wo ho enom enti ebo ma wuhunu adwuma bia o ma ye honorable call parliament on kasa da ye beto atia no aine nyesa ontumi mfa ne pensore se o kasa ye won hyehyeye I de adwuma ba omukọ committee level there committee ne de how do obi atimi kasa how dey meeting yes say ye kan school asem a ye kan no how dey otimi kan wo de ye mo ba floor ho na ye ba floor no de a minister na committee chairman na de asem no betu dwa or the tudwa wi na speaker ma
ɛfa hafo aka ɔma kyerɛ ɔma dwen wɔ ho na ɛfa hafo nso akyerɛ ɔma dwen wɔ ho ɛhɔ yɛ kasa time da ho yeah on how many minutes ɛno de gyina speaker no a ɔte akonnwa mu ɛne adwuma dodo a ɛwɔ ɔmo anim ɛne asɛm ba no a wɔn ka no ɛno de gyina speaker no so o kasa duru baabi speaker betima akasa ɛyɛ ma nipa foforɔ so ɛmrɛm nti saa na mpɛn bebree no ɛteɛ nti nipa no kɔ ɔkɔ first time say ya ɔyɛ back bencher back bencher for no mote akyire sɛdeɛ ɛda so yi no ɔhwɛ back bencher for no bɛwɔ fine fa ɔmo no hyɛ tokurom ɔmo no kora video picture we ɔmo amba ɔmo no hyɛ tokurom camera capture chen no tokurom ɔmo yɛ back benchers ɛna ɔmo wɔ animu no ɔmo na yɛ leadership no ɔmo yɛ front benchers ɛna ɔmo gu amfini no back ne front for no entemu ho no omo no ebi akobia mpre no ebi akobia mprensa nti kakra no omo bo omo anim saa na parliament na tie o nti anya shortest in front dabi o kom foforo a oteto emfa ho ne se utietia ai oteto nti se nyame ya adom na ye to aba na osan we ne a na waba wanim ye to aba na we ne na wo ba wanim ebi a wo ba no kra no wasan benya minister to nya minister dia na wo ba wanim ana wo ba na no wabenya leader wa be wura leadership position mu when you post for parliament wo mumu kuo no mu say minority and majority eno so ba saa wo be ba animu na omo mote soro se kwefo awa so ndam ye soro hofo no apampamu ha no baby speaker apampamu no ho ye press gallery ho na nsem trofo ye ko parliament na tena nti speaker apampamu ho nyina no ye trofo nko a ena omo wonchen ha nyina unze ura dem a ho ye round nti efiri benkum so a twa ne ho abesi nifa so sei no omo nyina ho so ye public gallery gallery say we temamuni now so na dem pese me ko parliament ko hwe se dia wo mu si ye adwuma wo kwa ho na obetna public gallery ye wo ba bi a MPs no fa wo ho nya MP a wo mfa ho bi ye wo ba bi a public gallery no ye fa ene ye wo ba bi a nsentrofo no nso efa anti e ho no mo de nsentrofo no na wo speaker na pampa mu ho no coat of no nesro ho no ho ye nsɛmtwerɛfo ɛna ɛyɛ omo makane ɛna ye wo ba bia speaker so fa ansa na wa ba be wurem te sɛ de judge fa wurem no o speaker so ba bia ho fa na ono leadership no ana sɛ ne mpan ne nipo kita maize no maize ne saa omopoma bi na ayesa anoma tua so no anya bro da be parliament ye friend parliamentary parliament to me no parliament to me no te se wakwa ahemfie na ye wo pomponsuo da okay what I say pomponsuo no kire ohene no ntumi a owo in the parliament to me no ene saa maize nti adechie pomponsuo no yura mahama mfa yentina asa owasenso ntimenka nti gisa de chie no ansa ye de kwhye ne nsam yenya onya somu pe afede na ne mampani die no adimu pepepe ewo na setena ene na de ye emunti over sana etie ewo se dakro Ghana ni bia ya akọ parliament mfie nan e wo ye nimu yi dakro nya adaje hyedakọ anwumere uforo 9 bars abasa wuntua hwe david uko parliament da wuntua hwe uforo 9 bars na wako ade be kye ho no ade kye na ope ba bi adware na wasiesie ho kakra na ukọ a ye obi a me be hwe parliament for dwumadie no udro security for no ho ura mo obi a misa hwe ba bia unim ho unim ba bia obefa apono no dɔɔso nti no me ba behwe parliament adwuma no bi eno na ya kyerɛ ba bia obefa okwa oforo ho no man konwa no gu ho na wakɔtena ase na ohwe bi ba owura ho a niema bi wo ho a untumi ti ebi amakɔ na se meni apam wo sompa NKORANZA me ba behwe parliament bi de bɛkɔ press gallery wo bɛkɔ press gallery ba de wo presidential press call leadership no
wo ho ndi eno so kwa age se wokoda wo ho adi kire no de kire panyin no presentrofo no nyina wo parliament no mo panyin no onso ye nsantwere ni ndi so wokoda wo ho adi kire no so me ye nsantwere no do card a kire na ne maba hanu me be ye adwuma me pese me monitor proceedings kakra nti ono ye be ma kwan na wawura press gallery no mu na wakotena ho na wa observe said ya emrahye badwafo esi ye adwuma ndi as individual citizen watu abama mpi ato omukọ parliament okra unim adwuma omoye dakuru nya adaje na kohwebi dakuru nya adaje froka akwa akra kohwebi omotena sia osha obra na wapie wabese ko fie eno ano no nti no ho asamano no nti bomode ase dakro obekwa akohwebe a beautiful place a beautiful place na ahwe se do mo si ye adwuma na wokọ ho ba ubehunu se ehia se obeko omo restaurant wo ye friend canteen wo canteen wo ho eno MPs no nkwa na didi ho omukwa na to ho aduane ana ye omo ye attend ye serve omo aduane school feeding ye mo aduane di e kan omo privileges ho niema ese ye de ma omo no e kan ho ye mo aduane edi e wo ho na ukọ ho na pese otobi abetimi atobi na wedi na ukọ na se omo di nkomo ana omo ma break na MPs ne ginagina corner we ni we di nkomo we ni we edi nkomo a NDC na MPP for mo ye yonkofo obi ni obi obehu se omo firi parliament ho abeka se omo to twede ani omo firi ho a omo time foro ka ba akonkora na omo akotena canteen ho na omo didi na omo di nkomo na omo fa adwene ade we eye ni se yenye ni se na omo fa adwene ba se omo nya wura chamber ho de a because of shipping system nti ship no and say ono betima ship no na adwuma ne say ye twa ba no ye ship say ye hia nipa dodo a ship no na adwuma no ba bia wo se bia ship no be make sure say wo be ba eno bi na si ye na no ye pass e-levy na adwo asafo ni ho omo bo modern ase ba bi obi omo de plane de no buy na ebi kure ka se nya ono na buy ye nsem nwuran no eno ye baako minister baako na ati se no wo western north for western region ho ba bi no oyare edam paso ne omo de ne buy ya ncho omo de buy ambulance mu no sa na te hwepo no e na hwepo no ye ka se bra uni sei e wo se wo ba hwepo no betima aka kire o se aba ye kotoi ye nyina ye to no unu ho kwan so to yes ye nyina ye to no e ba sa bibi be ye wo ho bibi anya oba sa omo hwehwem ye hu se ye na ye hu se o ye bia wo na akoto sa de a eno wo ne nsunsanso party no betima aka se wadi omo hwamonti party no betima aka se ye yiwadi se party no yiwadi at the party level it means that you cannot represent them in parliament. Technically, at the seat, whether be vacant and then vacant, it is our argument and best I am by BM. Into Ubia ye strict. Say, running shaya, woman de begua quaimono, and noa ena omu ebeyo. And alcohol ye war parliament approval for. Omona ehye ntade tuntum ai se coat tuntum tenten be se omukotodwe no omu baako na speaker ba ai maize ne dane kon ho no ana omu poma no dane kon ho no ye frɛ omu masha omu ye nkrofo a sojafo ne appreciate omu o sojafo ne appreciate training binunkura ya soldier for ana police for yemfa bia minim se o ma retire so more active service na yi o mo ba ho eno nti o mo no ye frɛ o mo masha nti masha for no o ko parliament o mo na no ya ka speaker se o mo fa Dr. Free MP o ko parliament na wudi aniamo ho kyerɛ speaker speaker betimi oda o mo se binie speaker betima oda omo se yenyiwu mpie and ombe yiwa pie nso
oye yera ye be yero ube pie boko a ube pie boko sa oye MP a ye betuma yi wa pie sa oye oye temamuni a wote public gallery ana ye Centroni a wo press gallery na we ya ade bi na etia parliament na mra speaker betuma kara ye nyumpie ana ye betuma cho contempt of parliament you bet much of contempt of parliament. And court to the end. And a court to the Nina almost the same thing. So one kawasam ya, you bet my jail. Wow. And say, on say, or much black akoya. Is it Black Rasta? Black Rasta. Yeah, a journalist, a reggae musician or a journalist. How much in a contempt of parliament or assembly? Parliament for you know. And no yet in a contempt of parliament. And you have fraud wako privileges committee. Now wako yakwa could do some or privileges committee. You do as some nasa afford assembly no bowa. Then na omashe emrane and shishadi wa huntino. Parliament is an interesting place. But okoho there a two sides. Majority minority. And it is said na no na wo fa ballot box for parliament ba na usembo to no maba no mashafo no hefo na wo mo che hwan masha ya nchi obi aba mashafo no na ekoche nipa na wafa paper no wo mo na ayifo no wo mo na MPs no bi na ekoche nipa na wadi sa dwuma no ena senka masha for no de omo de akwete say police for no and akwete say soldier won't yanka so mo parliament police it is a speaker peja asem no na ye di asem na say bia wo say ye pam wa ye de mra na be pam o ba sa wo ya kakaben nsem na masha for no be bam sana ho no mo etie well ensem SOMPA na benya we enye ba bia parliament in chire me de free se many free ye bi nche den si da just 90.7 oko YouTube ho nso a eda ho enum and they just say we den dakoro obia monko school for ya monyo excursion monfa nkwada no Canadian ye ko na o mu hunu said the parliament for di o mu dwuma ene ne ebe ekeka ho wote se opese hu da parliament fe pa say ye be bibi to say state of the nation address enu say wo kwa ubehunu Ghana mpanimfo nyina enu say sada no say ye good na deputy say ye be ye budget ya ye be read the budget ya sada no so wo kwa ubehunu Ghana mpanimfo nyina ene eda enema atitru bi the chance swearing in at the chance swearing in the equality the parliament in be pie ababonte the parliament be pie ababonte on the parliament na nkasa kura no say omo ye renovations bio say whatever it is yes it say kura no omo wo Accra International conference center dome ho no ho na omo ye saade no nti I know say bibia be fine when you go there it is a beautiful place. And you meet a lot of people, businessmen they are there. Efe say o MP wo hwa na mokosra mo MP. Yes, it's beautiful. I remember time I call ho na me wo wenchi Professor George Ambafo ona na oye MP o wenchi then. And ye omuma break you know ye share no ewo omo corridors no mu no ya no edi enkomo kama ema bibia ye fe and it's beautiful so honorable Jekum wa Accra parliament dakro na wako ba meka nyese ho na akwa sere sika o nyese ana meka nko sere sika o saade ni ntina edu ba bia na omo dwane mo no but wo betimi akọ me MP amato abama o yes mako Accra mako ne office mako chiano oba Accra ntie kakra mo eswa kakra ba ye na didi nkomo kakra na afi aye enema nyina awie fine owie no bema obibia ye ono enti ni nyina ye beautiful even assembly ha ya Accra assembly wo ho so okosra won wo ho sa okohonom sa assembly ye meeting na temamufo esa ye kobi ohunu na ye kohwe ya assembly members omomode mo assembly ho ye hawe ha ye wo moko mutimi kan bia na mo ntumi nka wo sa wodo wani kohwe
eno nye open forum nko there be o assembly no kwa wo de wontumi nkasa bi just like parliament na wo hwe bi wo de wo hwe wo de wani na ehwe ade keke se wo hwe se the assembly si yeduma me enkora no school nkora no kwa mo form nko because omo na eba benyine na daache omo aba be ye assembly members ne MPs no let us expose them sesia ema omo hunu saa na ema no se the ayeyo no kwan aye defo so omo anye omo ade foforo but eno kwa be man krofo enya interest presiding member say no oye na dwuma me nyina me ye presiding member okay so onyina obe presiding member dey send o yire na hunsuya de no osua de duru pempen so obi se onyina obetima begina say ye nto abama no say assembly member onya assembly member ye betimi amana be ye presiding member enenamu abia na nye presiding member kora enenamu na wabedi member of parliament enenamu na wabedi speaker of parliament enenamu na wabedi president there are opportunities bebre wo ho ba ye Ghana ha no nkwara no ye nkwada we don't expose them because now so be there ha no let us expose them we enkwara adwuma ye expose wo mo nkwada hwe niema pa o ade akwada be hunu no onka na onka nkwada hwe niema papa me ya akwada niema bia me hunu ye nani na nyina me kai o nana nani na nyina me kai nti sanete nkwada hwe niema pa onka na onka nti ye expose wo mo o de ubehunu se omo tumi keep secret so okoba nkwada no koba ubehunu se omo akora agudie omo di agora na omo asa se me na me ye speaker me na wona ye MP wona ye we ubehunu se na omo bronyi beka se omo simulate okay what I say na omo ye ne seso okay ubehunu se ombe ye sa na aka ne ho akwada onyina obetoka no ka twon se me ka ni ampa kuraba ya wonyina obewo basa no onam ohunu bronyine ba bia ope no kre oba la ombra yo ma telefone nyina ache mo afisi apa ya me ma fe pan kometro ye edi no kra pa wo mni say let us catch them young and they shall be forever. Fire service wo krom ha police wo hanom immigration service wo ha da ben na ya sorry school bi ekuo bi asori bi ya sorry kura say ye ko fire service kwa na ye ne wo ma kwatwetwe nkoma bi so mo say fire service kura ye de anya madwuma ne san de na moye na sen kura na musi ye no okọ ha o be simulation a kire wo simulation say e be kire say de si ye adwuma no e be kire say o say asem si ba bia number we na obefre number no ba call no ba say na ye nso ye peke wie na ye hu se say ya ye peke o call no kra nsem we na ebebisa uyi anu wie a nipa no adwumayefo no o ma ye krado o mo kwa say no mo ko say no mo ye ohu na mejo ye be ye sa simulation nti akwada no ko ya o te sa asem na already e hye ni team say me nyina meye fire service ni obeba be nyina be fire service ni so na adwuma no ho akono na wura no akono adikan ye wura no enti osua de a osua se mi sua wi akoye fire service ni nti e ma akwada no kra bone ho peja nti enkoye se wo wie o se mato half forms me hwe ne e be fa me by that ena wo mo do adwuma no pay adwuma no so omo ko adwuma no mu a omo yo ne yie e chen wo mo a aye se adwuma bia no ndima me nkoye ne saa che saa bia nye fa ne saa che se nye no bit say police station ni parudo say na ko yes the police are our friends why na ko police station say na do mo nye friends but over yem fa na they are our friends why na ko police station say Papa Prosi, Chief, me wo ba ma me wo ba yo a me pese odi Prosi die ne beboa na ma me ba ye de Prosi bra ben eso obo bra ben se obo anamo ben se otuo na me sha se si amfa ntete no na onyina watima be di Prosi yenye sa anema we nyina ena e bia yenye
process for immigration and institutions na monso mumie kwan no nto ho sabe pona nko Muhammad ko eko ho no mumie kwan no nto ho wahu biti say military for the yard e pa biti say 6 March say yedi afi bi yedi 6 March wi a eye oda bia anasa that day was another chia holiday no military for etimi bie kwan na civilians eko ho nkwadai yetin di binu kra for helicopter na ye de omo enenam barracks ho no ma kakran man kwada no nije ema bi hunu uniform no kra na nani abere me atade we me shebi ampa eye vision wanya kasa obehyebi no obehyebi so ampa na ansa no betimi ahyebie no nso no na kyerese ewa abrabọ ne asetena ewo so obo ohwe ne nwoma sua ye ohwe ne ho so ye se me pese me di prosi nte me pese nkeka wa bia beba makwan mu ema ne bo ne bra kora ye se Ghana ni ntubo nso oya baba wa osonson ne ho oya abemo a osonson ne ho na dwinyina wo ne nwoma sua so se opese odi prosi opese odi immigration opese wo ye nurse ba ye nya sa ne ma we nyina na nse ne ma hu se private schools na sha ase a omo ye career day career day no ye na beyond career day no momo omo nhwe the practical sense obi na me hunu social media yi suku nkwada bia career day no ozo be soja ni na o hye soja atare ohunu soja ni ankasaro na osuro ADEA be soja so obey soja. It is because right from ye nkwada mu a ye se soja fo hu ye se prosi fo hu ebepem na obi suro prosi banye wo se ye hya ase na ye tutu ya na mo ye masa ne ma we nyina no dead wo ye dada setam nti institutions no so no mo so mommie kwan bi mu apono day bi te say holiday bi na mo so mama kwan say mo ba SOMPA say enne ebia holiday we nti ya bie kwan ato ho obia wo pese oba fire service obia pese oba immigration obia pese oba na obesua ya dwuma no ho oni ye benya nkita ho die keke oni ye nyankita ho die keke ni nyina ye betimi a kire nti no all these are nema ema nkrofo nya oman no ho do yen training kwada no na yenye Ghana first NKORANZA first Techiman first obi anka se ono ni kuro first ene de me de me penkraman asem o kraman o se baabi anyoa baabi ono beda no no eno ye first asem no bi nti NKORANZA first yen shase awofo moma ye expose ye mano to sanema way 2025 will be beautiful 2025 they beautiful I know me sense me feel it 2025 be beautiful na ne beautiful no nyina achi no se wo wa nhwe wo hu yi a unhunu beautiful na ewo mu no nti tobo ase na yenye niema ova ma ye na ye homra ye ba ye be ko presentation mu and pencil na ya ba be din ko mo no pay sompanie kafie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yabo yaba sompa hwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayem tim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyidi afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edi no 3A capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546
107 107. 3A co capsules adroi ya coco master yi mu amu wata chiman ene ne mpota mu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebie mu nso NKORANZA ene ne mpota mu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe ni mu ahofadie Herbal Emos Efa Chemical ena abibiduro depo Fire! I feel we so ebere do ema wo bi mfa ye nye hanam man se we enti na ojafaso prayer ministry ese bra na ni nyankopon emebo mpu ni mpu eduru sabre ya we nya wona woni wo nyankopon ewo apam eno ti na major prophetess Mama Cecilia at the 5 days prophetic encounter at the bro second tankreti agye nyankopon no man nsaso a wo man nsaso ewo bi te se ojafaso prayer ministry major prophetess Mama Cecilia hey Makades sene so mama se dwumadie yi e baso obronya bosom ye wo yi ne de to so aduonu nson ekosi aduasa baako metire 27 to 31st December 2024 anwumire bia nonsia enefa ekosi nonkono ewo Ojafasuo prayer ministry eho ena owram kasebrekum ayeboafo nyankopon ebema ne nsaso na adesoa ene enkonua ene enkonsonkonso ni nyina na ebebubu asempotitra eda dwumadie suno woyi ewo ahemfo nwoma etoso mienu etire nsia chichemu aduonu nwotwe ekosi aduonu nkron no ose afewei die obonefo no ahyehye atiami bia no enyamiti ena enyami moja oh hallelujah asofo kukudamwa yato yensa ede from dwumadie yase ebi ne apostle Dr. Father Bosco on the main speaker and a guest speaker a Reverend Kwabena Adu Timothy nemom die dwumadie ni nyina esini so a major prophetess Mama Cecilia onu ene ye Ojafasuo prayer ministry kofa by kayo nation so se 27 ewo busumi ye wo mu eye dafiada ekosi 31st December ne benada so seno so mama se edabenada no eye 31st night sada no die onyankopon ebeye nyankopon na ne manso so aye ne ma Ojafasuo prayer ministry ewo NKORANZA akropon kwan so hobedan kwanta je number yi na frɛ major prophetess Mama Cecilia ewo 0595397423 major prophetess Mama Cecilia na NKORANZA man ni mu fi tete Sunekura, Sunapotokra, na Sunu Ekura Kron. Herbal Center, Lagos, now Sunawaja was somebody out the whole West Africa. Senadru, Etugonoria, Saint Tampa, a Ja Abraham Herbal Center. Yadia Benadao, breast cancer, ulcer, cocoa, and diabetes. Prostate will have be a one, a Jabraham Sibran and Chain, no bet to a Siama, a fee, 1 year and cow in a room, Meteoritosis, who Dr. Abraham, no one by a Dr. Abraham. What no katara bereba 1 pesos ye was sansako kotira okwachere bechere amendu bena wusu ya de tubu akofa draw waso mienu abeda so was tunu kontunu enu ye memeduru emma ye memma ebe yi usishim ebe di wakagire mu atumi ewura corners Virgin City so ye do waso wa de aba abonche so na maya ni ti hojai se wonya Virgin City edi hyehyɛ ho a ema wase ye neat na ye nkabo ni bi afiri wo na ma wase twan samaman hwehwɛ Abraham Herbal Center ewo sunyane wodu ani kire estes kwan so a wa ben brotherhood asodan no opposite Dr. Achirako Kumasi so Oshim School Junction Presbyterian Sodan in Tempe anasa frɛ 0242764835 and 0505740223 and Abraham say what the idea be about in chain na so mu aduro ni idea na siem to a sambra beju sika nanka me ya
hoho wa Jerusalem ampa afe anamehu skakrabia eteso e Ghana nyina eye Baxo na Baxo by infinche aduonum nie 50 years substance awade som one customers transfer koso eye savings account current account fixed deposit account susunchehye educational support system eba no funeral loan business development loan students loan women in development loan dia eye Baxo wo betu ya beto shares no eye shareholder e wo Baxo na Baxo by infinche aduonum nie 50 years hooray ne sound suntina attachment da assistant Baxo union and in the societies na e kabomu edi 50th anniversary in a grand style lunch no eye kwesiada 31st March 2024 Easter Sunday our St. Paul's Cathedral bra nonkro abo pepepe ye wia dwedie bebere bekoso ewo bosume biemu emu clean up exercise free health screening kids competition award ceremony as part of Baxo social responsibility no donations bebere bekoso ewo institutions auduomu afa community engagement bekoso ama Baxo anyone clients edin komo bebere edi afa Baxo ho and afa so annual general meeting and whatever clamasi dwedie ewo November bosume numu afa 2024 Churchman Assistant Baxo Union Societies ne branches are Ekabomu Ama Anniversary Yakoso St. Paul's Cathedral Hensha Diasampa Kenten Churchman Market Takofiano Sansama Akrufrom Arowa Krobu Chiobodom Tanabuase Chiobodom Mazin Ofumai Esie Jamatim Punim Mesnai Aboso Enkwayaso Kimian Kwanta Insuta Amangwase Tanoso Enkranza Donkron Kwanta Bunsu Enkwabe Akumsadumase Asunkwa Businya Atebu Amantain Yeji Parambo number 1 Kwame Danso Kentampo Main Market Star of the Sea Kentampo Mazin Jema Enyima Kranka Amoma Bromaso New Longro Bamboy Tenga Ena Banam Kwanta Any Obibia or Temenka we cheche de benche biano Baxword at 50 Jumedieno Ebeya Krabeke Asemtra Yede Ato 50th anniversary so Eye Baxo your reliable financial partner for life Baxo Wahoto so Ewit Kasem Ekwaso Baxo Eha Enemedi da so wo Hienchre Mubia Fre 0243-121069 Baxword at 50 Yemamo Official Po ADEA 90.7 FM. Heba mesha usunumbi afi we so massage best farmer ni biem na manfo ntia se de ntia da bia me no ba ye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo no ba ye na bo ma okua ni nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ni nyina ni enti okua ni a wo ye mo a unhu so omoa ni nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achia kwan bogo so ne nchia so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafonti ena Hawa Agrochemicals
Modern Dumping, Peacemaker, Abraham Ofori Agrochemicals, Dunkwa Onofe, Manswa Manfi, Israel Sasa Ventures, Asankregwa, and an important Monko Jaisaye Agrochemicals. Vital 05 Edupay, to be honorable and to boss Yakunwo Siano, a just ancient wire the Alpha Omega NKORANZA Old Market, Francis Terry Agrochemicals, and Kraba Tabia Benwo, when Sabakan to pay. Previta 05 for 4 Homaiso, 0243 852 751, and 0242 263 780, and 0241 531 526. Kaise, Divine Winners, and the NKO Agrochemicals, and Aquafor Vital 05 Abase, Okueni, Ubedi Dipeche, Vital 05, and Nabaya Mojedro. Anokwa majiha hamedi mepa chinyi jifo na namajiha hamedi sano Dr. Amagashi na mekamfo de amount yade eya etunya de ote ha maka sano de ha maka ye adwuma enu ne betu yade na se menue nkwachinchin mrawate na bomochichie frinso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunagye atum se Dr. Amagashi wote ha maka sa eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase asma enu so simanum no otu ase eyam kro ulcer wade na fo miensa etinyente ne kuma bonso nkronso ye hwia Dr. say ne ntontia waje hahamedi ode trokunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe Dr. Amagashi ya chiakwan no besa dia maun nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani che Dr. Amagashi ho na kwakwape yaresa efama nom heni eba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase Amagani Amagashi a ene ehu amagaho Waterchiman hwehwe Dr. Amagashi wo hansa kane just akwan so wa udru Pentecost and Sunday no ho a wonsani fa so behu ye signpost kai na frɛ Waterchiman contact 054 458 0936 Takrady ebon Apostle Dr. Amagashi ewo Kejebiri adjacent Kejebiri Government School Fred Dr. Amagashi ewo 0547 044 307 or 0544 580 936 Dr. Amagashi na wa mame ho adwiri afiwei ene na di manimi nyina me hwe me office ne adwuma mu ha nyina deko na me wie nso a me toa so akobifi na makɔ transform me space nyina na ampa wa hu a obehu sa ade efe minim sɛ ato akoma so na woni mi nyina dwadwenkro sɛ tisade a bɛka me ho na yɛnkɔ Tony Deco Trends a wall sticker installation, POP installation, inner and outside painting, POP decoration, room designing, room decoration, and reworks, and blank curtains installation. Tony Deco Trends a chakwan NKORANZA Bono East. Your number is 0245 23 2160 0558 129499 0539 62 8289 Tony Deco Trend. So fear no do mama nyefa if you are. Mpanyinfo kan ya yemwa se bibi nsikwa sanso na mpane ampa ni nuane ampa maye odasani amoje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firi nsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura ye ni machinje me nua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me nchire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu amechire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduane mu menua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okoje aman prekese herbal powder menua ma mo so amatenkan yira mo konfichira mote yaw mechire mu a menstrual pains atadwe mo so matedenne mo modena na mo kope okoje aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mumu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa aniposa uja wona ya moja nko a ba bia koko na didi bia no ode ya ne okoje aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules aduro ni o
aduro ni nie adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ye aduro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba Sauda Femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won kranza kumisa domase nearby Kikimi Sport apenchiremufo betima frɛ Dr. Ado wosa kasa homa mai so 02578201888 ana 0547037 Shannon Suma me say we physical and spiritual works. Odia ne se obeko nanim na wasolve problems. Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center. Abibi Drofo nyina headquarters no. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. Yabo yaba sompa. Right, yebese amatiefo nyina atwen ene akwaba sima duanan baako apa anopei eye nonso eho ade atwen bia dwumadie so ne we ni dwumadie no fa edi awiye afi emu na yakwa akodi bronya anopei be na awotwe mienu ne yeto aba wiye abato achi mansotwe ana me mpense mu yade ne nyina brew abepem ne ene ne dia edi awiye na yeto aba wiye no abato mpesoa no enkono bi eka mu enkoro no eka mu no na no memenda yayi enso afirimu akoka mienu ende enso na yayi afirimu no ama sese de yahunu parliament no obia ginabia obia dodo ene dia aka echi ene dia aka mu enyina enti anope ye ba bewura sa nkomodie no ene ye dwoada bronya bosome no ne de toso adadunu na miensa na hano ye ni atem ye kan asemba no se de te ye ni adwemoni bia wo ye chi eno nti ene ma abribia ye huridi nkan ewo afoforo anim makanisa mawie no yen hyase na anope ye ni nkomo ofa pamda so a ofie hanom systematic press ede ye Sompa TV ewo YouTube ena midin de OWOAHENE ACHEAMPONG baby a obia like a page na repost na sandi echi ewo ho enom ya no betu ana mo abribia de video beto ho no obehu obenya notification no na wetime adi eni yewie empense mu ya nkomo afoforo pi ewo dwa so a anope ye bema ye dwadifo nso no ye bekọ wo mo nchen wo di nkomo na yewie yen hyase emfiri sorry aha enom na yenko yenim ene anope ade akye bia ade bia akye a emu ensem ena yede emawo entino yen hyase emfamfiri ha na afi bibia enye kama anope ewo ha enomo emfa emayen say na parliament no shape eba oko parliament ho a edom kese no wo motena Mr. Speaker nensa nifa so enti no yebehu 7 January cross one wo fa ha nyina ebeye edom kese we nye wo ma yato abayi wo mo we ye parliament picture na yede di nkomo enti yenhye nonsom wo ma wo nifa so ha nyina no wo mo no ye Mr. Speaker nsa nifa so no wo mo na ye dom kese no ena wo mo beba benkum so ha no wo mo no ye edom ketwa no wo mo no Mr. Speaker ne benkum so wo mo na ye edom ketwa nti say na parliament no ebe shepu na wo ma setena no say na ebe ye nifa so for no ebe ye majority benkum so for no ebe ye minority eno no nti yenhye eno nso afei yenwura nkomo no mu ankasa na yenhwe hwie be 7 January na emrahye bedwa etoso enkono no ahyase 90.7 na yeboaboa ye ho no nanu isi adi dwuma bi abato adwuma electoral commission watu na momina na montuo no ama sese de parliament no
wenum dodo no ama yehu ni nyina ni so a yekọ yanim ene anopai na sada na meka no yeto aba wie na awotwe mienu nie no mpesoa enkono bi eka echi ya sa mpesoa nkoro no eka echi no na yenya moboy nti na ema yenhunu yanim eye na no memenda mpesoa nkoro no yabobọ mu enso amena akoka mienu enso na yebobọ ye no ama sesei yahunu MPP jinabia yahunu NDC jinabia ansa na yeba bebobọ no NDC na watwim kesepa na bepem sabri enso no beka ho nyina no still watwim kesepa ewo pa ode eko nanim enenti anopei enkomo a yeba bedie nyina eno yeba behwe mpesoa nkono no ni ayabobọ no sene esi koye na sen na esi atene parliament na nim ama yehunu parliament no yanimu ekoro sene esi atene no akofa eno ne nkomo a yedi no ene anopei ewo dwumadie eso na de ne baaye ema mpesoa nkono bi ebeka echi yenhwe background no kakra yeto aba no wie ye no mente me ho ase ba mea bi nom na ye mpesoa enkono NDC se ono na adi nkunim MPP se ono na adi nkunim ade no so ye pe ba ko pe na ese odi nkunim ewo ho saa mente me ho ase nti emma eho de no etwe sensen ye asam no ekọ court na ekọ court no na court ehye Accra High Court na ekọ ye na ehye Abato Adwuma Electoral Commission se baabi a ye kenkan mana ya nwie nyina no onsan kọ no nkotoa so no nkenkan enwie ema yehunu wona edi nkunim ne wona edi nkuguo na ojina abato emra no eso ene koye akenkan no biem Accra High Court na sanhye process ahene IGP say omma aprosifo dodo na enkowen emoban ewo baabi a ye san akokenkan emma no ebiem enti saa kenkan dwumadie no omukobo ani nyina no Greater Accra Regional eye Abato Adwuma no ne office e won Kramanta mu no eho na omukọ ye a omukobo ano ekokenkan ye na prosifo ene asojafo ene kokyere ensraban wo ho a ema yitumi kenkan aba no ebio na ye kenkan wie ye no 90.7 FM ana mpesoa nkono no a asemba ho no eye de wo he a saa mpesoa nkono no dia edikan ye dome kwa binya afi okan kwe central ablekuma north tema central ahafuano south west ahafuano north obuasi east techiman south ena nsawam adoagiri enkono no a menteme ho ase eba ho no enie na ede na asi ewo empesoa enkono yi emu sesei Parliament no kwa kane na nkonwa no eye 275 ba kwa beka ho ama ese abaye 276 na 276 no ane PP anyamu 89 na neye ye ombenya 89 no enso no a omobobo no na no memenda yai no ni nyina beka omodia na omadikanya 82 no eho eno enama omanya abenya 89 sesia ye kasai afri 276 no emu NDC enya 181 enkonwa no oha aduwotwe baako efiri konwa ahanu aduoson ensia no emu ena content crofo no eye enan 4 independent seats ena wo parliament ho sesei ena mienu ene bepem sabre yenya emoboye mienu na yemoboye ne ye dome kwa abinya ene ablekuma north eno ne mienu a akamu a yenya moboye nti afi na ye hwe se mienu no ebekọ akokan MPP de no ho ana ebekọ akokan NDC de no ho eno de echire asem eno no enti osha say ena say parliament no etie mame fantu dwa say graphic online for ena ebo aye ma yenya eye graphic we ana flyer we
nti wo hwɛ parliament na any PP 89 no enie ɛna any DC 181 enie ɛna independent 49 no say na ɛteɛ ɛwɔ ɛyɛ parliament hɔ ɛnom nea obi anya say yahu MPP 89 NDC 181 independent 4 ɛna mienu akamu a yenya emo boye na enso no a eba beka ho ama NPP afiri 82 ɛkɔ 89 no yenhwɛ ɛno ɛho asem 7 constituencies na ye declare ye no MPP ɛwene ni nyina so hana na amanfo bisa question say 90.7 FM ɛde ne ba ye nti NDC for Karen enso we nyina kan omo de ho sɛ omo awene it is NDC MPP for ma omo ani anye den ɛwɔ hanom a nka nso we nyina no omo de aka omo de ho sɛ omo awene wo bra nka wo omo anwene afei saa enso ya ɛbɛka ho no sɛ de medical aka no ɛne na apagya wo omo afiri 82 ɛde akɔ 89 sɛdia yɛde kan aka ho asɛm no na saa mmeaye no ɛwɔ akyira yɛde ɛba ɛwɔ ɛha ɛnom mmeaye nso no ana wɔn a we ne yɛ no enie ɛde ma ɛne PP no wɔn enie yɛwura Martin Ajay Mensa Kosa Techman South wɔawe ne Charles Forson Tema Central wɔawe ne Ajaman Prempe Ahafuano North Warene Patrick Yaboama Okan Kwe Central Frank Anodompre Nsawam Adwajiri Patrick Boachi Yadom Obuasi East Elvis Osei Mensa Dapa Ahafuano South West Ononso Arene Ewo Eho Enom Entino Enso no a abeka ani PP aduwotwe mienu ama wo makonya aduwotwe enkono no wo mu enie aka mienu a yenya mo boye mienu no ebeko NDC ana ebeko MPP eno ye akirasem na yebete na yebehunu ewo ho enom na yenkom na yenhwe Obuasi East enie sen abato no esikoye Obuasi East ewo Ashanti region na yenhwe sadia abato no esi ekroye aha no ediwe no ye enfomso kakra ntemo mfa nkyeye ani PP ni no onya 18,000 nidide owura Patrick Boachi Yadom ono na otia konwa no so sesi asem na hye bedwani onya wotimi akita na konwa no emu de asan edi nkunim ebio onya ma ye to ye no empem du nwotwe ahanum adunum enwotwe 18,558 ena onyaye ena NDC ni no a oginaye no yewra Samuel Aboaje ono so nya 18,539 votes na chese omuntam no na enhyeda nwa pi enhyeda nwa bebre endi enyem nwa wasa na chinje ewo ho efise 18,558 ena 18,539 enti no eben achinje betimi aba sadia achinje eba ye no ena independent candidate owura Ajay Owusu afiriye ono so nya 424 votes ewo eye Obuasi East enti at the end of eye recollation yesanken kan emanu bio no akonwa eye Obuasi East na NDC say o ma wene ana o mo kan o mo de ho no abeda di se enye nokre owura Patrick Boachi Yadom ono na yem na hyebadwani seesie wo ho na ono ana obesan atena konwa no so emfie nan a eba bie wu na na wo ha 18,558 sure no we 18,539 nti ase wo mo no fa no 18,589 zero nka so o ma wene no aine okay and we ye Obuasi East ne dia ebaye no na returning officer oginamu coalition no ye friend no Frederick Mensah no mo ye coalition wa Accra recoalition no ye no Greater Accra headquarters no headquarters no ho na Greater Accra regional office no ndo mo ye no regional office no okay ho na sa dwumadie so
afi yɛnkɔ nsawamu adoagyiri constituency ɛwɔ apueye mantam owura anodompre ɛhɔ no yɛ ɛnahwɛ bedwani seesie yɛto aba no ewie ya yɛkɔ kenkan bio no na owura Frank anodompre ɔno a wɔyɛ MP ɔte akonnwa no seesie de ma NPP no ɛwɔ nsawamu adoagyiri no na ɔsan gyina abatoɔ no de ma NPP no na wawe ne aba no yɛkɔ kenkan bio no na ɔno ɛna wadi enkunim na owura anodompre onyama yɛto yɛ no empema duonu 29,640 votes 29,640 votes ɛna NDC ni a ogyina yɛ Fume Philibert ɔno nya 29,433 votes and the ones that were also the 29,000 enti ɛhɔ nso no na achinje ɛwɔ ɛho ba ye koken kan ye no na owura anodompre a oye MPP ni no na wadi nkunim ɛde ama NPP bio ɛwɔ ɛhɔ ɛnom afi yenko ɛyɛ Tema Central constituency ɛwɔ Greater Accra region no emu Okotema Central enso a yawie aba no ɛhɔ nso achinye eba ho enom owura Charles Forson ɔno no gyina de ma NPP yɛkɔ kenkan ma no bio no na ɛkyerɛ sɛ owura Charles Forson wadi nkunim ɛwɔ abatoɔ no emu onya 18,870 votes ɛna ɛyɛ NDC candidate Ewura Ibi Bright ɔno nso no onya a asase no ye kan sɛ ɔno na awe ne no ɔno nso nya 18,815 votes okay and 18,870 815 and ye wie ye ne ye san kɔ kan ɛma no bio no na NPP ni no ɛna awe ne a sesei ɔde ɛkɔ parliament ebiom ɛna ɛhɔ no independent candidate baako wɔ hɔ Frederick Aniaje ɔno nso onya 229 votes ɛna wɔde egyina mu nti ɛno yɛ Tema na yɛnkɔ Ahafoano North constituency ɛwɔ Ashanti region ɛhɔ nom nso na ɛhɔ ehuru basa ɛyɛ mana ɛka echi no ebia yɛsan kɔ kenkan bio no Nana Agyeman Prempe a ogyina mu de ma ɛyɛ NPP no ɔno ɛnana wadi nkunim yɛto aba no 7th December no ɛbɛto odwa sɛ NDC ni kwasi adusɛe ɔno na awe ne NPP fo ante ase a yɛkɔ kan aba no bio no na NPP ni Nana Agyeman Prempe ɛna wadi nkunim na ne nkunim die no in fact he retained the seat ɔno na ɔte akonnwa no so enti no osan enyaye wode 121 votes ena retain akonnwa no etia eye NDC Nana Agyeman editia NDC nipa no enti Nana Agyeman enya 20,353 okay ena NDC ni eye owura kwasi adusai enya 20,232 okay and also 20,000 and also 20,000 no ah and do ja ba bia na menteme ho ase wo no na emma no eboboso eno ntia na omoje wo ho achinje no afi yenko okan Kwe Central constituency Greater Accra region ma menka yetie for say ade achia bia etwato enie afi 2024 a yede ema wonie na adepaya yeguso a ye kasa adwumade no ye live ewo YouTube Sompa TV oko Sompa TV YouTube a ubehunu ye na ewo ho na wadi yechi na wahwe analysis a ye ene nkitahodie no enyina Okai Kwe Central constituency no ewo Greater Accra region owura Patrick Yaboama a ugina mu de ma NPP no ono ana asedi nkunim in fact ono ana ye MP ote akonnwa so seesi ekura ewo ho enom yeto aba no wie ye no news eba abontene se Baba Sadik ya oye NDC candidate no ono na awene nanso
Patrick Abuama Anthony ho ase na oye se yen kenkan aba no bio no ye kenkan wie ye no na owura Patrick Abuama abeto dwa se ono na wadi enkunim wo hwe aba ye kenkan ye no a owura Abuama enya emma no empema duonu baako ene aduokono enkono 20,099 votes ena NDC ni no enya 19,368 votes. Almost there no. And the Okan Kwe Central no so. We there na nka mutwen. We there na mutwen. Okan Kwe Central so assign eko NPP ho enom. Wo ma ne kitam dada. Ba ndi se kan se o ma we ne ba ewie no assign eko wo mo eho. Yenhwe ahafo Southwest constituency. And also Ashanti region honoma na eho yeto aba no wie no MPP parliamentary candidate owo enom Elvis Oseda pa ono na yekokenkan emma no bio recollation no abekere se ono na wadi nkunim ewa aba yeto ye no mu owura dapa enya emma yeto ye no empim dunsia ene adunum enwotwe 16,058 votes. Ena auditia Owura Abubakar Sadiq. Oye NDC candidate no. Ono no nya 15,372 votes. Okay. Enti omonso de no. Yesan ko kenkan emanu bio no. Ababe dane se 7 December results eba bonten se NDC ni Abubakar Sadiq na awe ni aba no. Yekoye recollation no na enye nokre NPP Elvis Oseda pa ono na wawe ne abano ewo ho enom afi yenko Techiman South bia na ni nyina wo no Techiman South na obi ebisa Techiman South ekosen Techiman South ekosen ye to abano wo ewie ye no NPP for so ma we ne and it is for so my way Techiman South na making Emma akenkan twentwen ye obi a chitai for ejidi se omo na edi nkunim 90% enti na akohia se yesan ko kenkan aba no biem enti empesoa nkono na eka ye no na Techiman kan ho nyame adom enkoro no mu enso a ye kenkan no nora chi memenda ya no ye kan Techiman de no nso ye kan Techiman de no na MPP mrahye badwani a ote akonwa so seesie Martin Aje Mensa Kosa ono na wadi nkunim wo Techiman aba ye to no na anu yi emu owura Kosa enya ma ye to ye no empema duanansia 46,663 empema duanansia ahansia ne adusia miensa eno ye ma a onyaye ena ani DC candidate owura Christopher Beyere onya 43,429 votes empema duanan miensa ahanan aduonu enkono ena onyaye enti recollation no ba wieye no na nia akono no na ehonom nso no owura Donko Moses enya emma no 140 votes ena Boyon Maris enya 76 votes ewo Techiman South abaye to ye no ente no nso no eho ensema ebre wo eno no oze bayere na ntimi amo dabe bayere na ntimi amo ewo ho enom right enti sesei na eye enkono mpeswa nkono na aka yenya emoboye mpeswa nkono na aka yemoboye no ya bobomu enso ama da beka mienu a oboni beka se eye outstanding mienu na aka ne ye Ablekumanov ena Dome Kwabinya MPP candidate na akwe awusu afriye ena NDC candidate ye Erabna Obin oko Dome Kwabinya adwasafo seat no ono wanko biem Michael Aaron Okwe
former speaker of parliament ne ba no a okoye ambassador no ono e na oba be gina mu ono ejina mu de ma MPP e na for akurugu Faustina Eleclim ejina mu e de ma ani DC enti mienu a aka yenya boy no enie na edi enti a yenya boy ewo eho enom Domeko Abinya ena Ablekuma North ene Ablekuma South. According to Electoral Commission, Domeko Abinya no pink sheet na was at 3 polling station bi wo ho Domeko Abinya ho. Sa pink sheet no ayira. Ya say no eni ho biem. Ye nim ba bi a ye behunu. De ne emfoni twegu a wo mtwa ajatom na betumi aka ho bi. Aha ayira. Enti once a eno ni ho no ye nhunu ma wenyaye na ye de aka bom abeka na ye di kan kenka no aka se Domeko Abinya asumasi ana obenten na ewe ne ye MPP for the sobo no bo eye ani DC for no se abra ye kenkan no a na omode patapiri ebe wura mu efa nkrata no bi se no eno ye wo mu no sobo a omo bo by the Electoral Commission the na e kan asem Electoral Commission say pink sheet no 3 polling station pink sheet ni ho enti ye nhunu se ne ye di kan no ye de miensa we be kan ho a we na be we ne ana we na be enti eno na ama Domeko Abinya be pem sa abre ye ntumi embo ye eno ena ye call Ablekuma North nso a ho no nso no o say pink sheet no 31 eno no nso no ADEA or say a shortfall of 31 pink sheets has made recollation impossible. And also 31 pink sheets. Yenhu. And so ayira. Intino ama yentume kind beam. Ewo ho. Inti afre na Electoral Commission ye dwene ho. Kwanya sa 2 constituencies way no. Ye betumi anya parliamentary candidate. On the face value of the evidence Electoral Commission no provided wo ha no. I am thinking san hwe ya on beto abano foforo these 2 areas. Okay. And we the possible and immediate solution you betumi nya dey ama these 2 constituencies. Wow. Okay. And no echie no na ka flow say ba so on beto no foforo on betumi ato na afi ansa na ya so emampani ina na je say yeso say the time no over. Okay. Say the time no onti no say ya beto no foforo kora mpo a ye do mampani besi so asante no bibia be next year. Oh, okay. Bibia be next year. Say all things being equal because say akabe na wotwe mienu anisa na afi we awu into Electoral Commission kra be ko break. And a Christmas festivities and no temporary staff or before my adwuma kra mo makoye no kra be ye den intino menim yie pa say ye beto aba no foforo wo Domeko Abinya ne Ablekuma North a ye behwe e wo ho ena empen bebre no say this parliament 8th parliament say sal for 2.7 FM into omuni parliament candidate intino this ekobane sa wonu beto so dada na bekoso atena David basa parliament no ye be run with 274 instead of 276 MPs no yeah the 274 no and be di dwuma instead of 276 no until such a time you bet me after me way but minim say we no e be different kakra from NKORANZA ne si ha assembly election no dem di be bisa what say NKORANZA ne si ha assembly election yan to assembly election no ama NKORANZA ka echiri 2 years assemblies ni nyina di NKORANZA north and south for 2 years but we no ye ntumi nya ne sa because parliament we parliament no if parliament no ewu what I say because of the parliament no ewu onu nti say bia ye ka say ye koto we no nko a de ama omo time bi special time bi te say dia ya assembly de wo NKORANZA ha no a enye ye say ade be chiama 9th parliament ewu kura na ye beto we no aba ye to aba na omo ko parliament ade chinya parliament na ewu nti we no de da ye beto aba no bia no
omo ba be she omo term na say omo be to aso firi ba bia parliament na duru no a ye ma omo the opportunity to say assembly de na ya man Nkoranza opportunity a ebe pem sa bre Nkoranza ka echi 2 years no nti we any by election be din sana there be enye by election okay by election ye ba bia owuo aba ba bia MP ono a resign ana ba bia mra kwan so e wo say ye pam obi every parliament ho okay eno ne be ma by election aba ba we de ya to aba na wie mente me ho ase na asi say electoral commission pese o punish nipa na e wo parties na opo betwi nani obetwi nani last minute no be ba be say election way so that nkrofo besuye nyansa say ye to aba makontokwa masay we no emfaso di so what I say ada electoral commission benya resources sika obe print ballot foforo obe recruit nipa foforo ansa na yetimi ato aba nti at the end of the day ada constituencies ni nyina ahya ase ye adwuma no ubehu se wenum ebeka achi te se dia na Nkoranza aka achi no sa na ebeye nti basic on the face value of it no ye nim the electoral commission beye se ombetimi akomo archives nso mu na se omakwa akopɛ sheet no e de aba beye coalition no ana parties no ebetuma provide pink sheet no because party bia wo bi omunya ekura nsa na benya wo nti se omo no ebetuma provide de aba be dia dance de a that is also be no kura mpa ebe ye dia ewo ho enom enti ye wie no say na ye ka no afi na easy obekire kwan a obefa so asa constituency mienu akagu no ye benya MP ewo ho enom afi nso MPP majority leader owo ho se yewura afenyo marking o se wono de adwobre asondwe mra na wo sere NDC nso se omonhwemwa na omonye recollation exercise recollation a ye kokenkan bio no omonye ntom because NDC da so gina so se omona awene nso no omona awene ndu omonte ase ma ye nkenkan no biem eno nti omo de letter kura ba bonten a omo de statement aba bonten a omo reject recollation no nti we nso no Ghana yete topa yeso yenim ne ebesi parliament ho the night of 6 January yedi wura early morning of 7 January no ama 9 parliament ashase no and this for say omunye recollation ntom so what it then means and say 7 constituencies ayabobo so say CIA no omo rep beko MPP for no aye o ma win no ombeko NDC for no so ma win no omo so ebeko inti say 7 constituencies no nko ano 14 MPs ye nyina ye tie sompa and ebeko 14 MPs e was 7 constituencies no nko a and ebeko say ya ntumi anka hu biribi eba ne sa we enye hang parliament o ebe drone parliament ende eno so ya asema eda ho ende abusafo anope ya de besi ya ye SOMPA 90.7 ya Nkoranza o person ye nyankita hu dia Facebook no ye SOMPA 90.7 YouTube no edamu sesi ya eno no ye SOMPA TV na waba WhatsApp Telegram 0598994994 na wadwane ye ewo ho enom kai se we ye o election house 2024 abatuachi pensem a yade eba ye enie Dr. Imostando atnase ewo ha anope ebedi nkomo efa yapomoden eho na enei obi chawo ya apomden ho nkomo a na wada na ase papa emfa yade enkobronya yade bia dodo a bomode ase obekọ baabi ba akopẹ 21st clinic wona aka ni nyina no bo womo away yade ana yare sapa adwasuo no 21st clinic Dr. Pania ohweso Nkoranza ha Dr. Imostando. Doctor, good morning. Good
na apom te sɛn yɛda nyame ase adom ne ahwɛ yɛ nti bibia yɛ bɔkɔɔ nyame ma afɛ pa nkɔ mɛto yɛn fie so yɛte nkɔm right ɛnɛ yɛka deɛn for the past 2 weeks right ɛnɛ no yɛde bɛkɔ awie anaasɛ mrema kwan kwan de yɛbɛtumi de akɔ awie right wadaroma ɛne fa yɛ ewura mu liver ho komodi a yedi no ɛwɔ nkrabata bebree ɛnɛ wo de yɛ fa he okay medase bebree mefa saa kwanya yi so na mada wase papa na no kwasɛm ɛwɔ mu ne sɛ wantie sompa de na wayɛ wo ho ente ɛbɛya de bia no ne da nyina fa wafidi eti eto what do you call it sompa 90.7 na timbia no ne enko yehu say the past weeks na etwa mu no yehu ne say ye liver ana say ye brebo ne ye nipadua akwa ne bia eboa yen eyam ye duane a ye di ana say ye didi awie no ye liver no wo major function a play very crucial role ewo ye nipadua nim aduane no one foreign aduane a abeto liver ne so no eno na be so ne so na ayam the good one no na a contain with body no with the proper and as the bad one no akona the good one no will be very useful enu nti ye hu say ye liver no play major role say the medical eka no and they say bibi nti ne ya nhwe ye na ye liver ana say ye brebo no tochima a eyade a ebe haye bebrebe kwa enti e kan ya nanu ye ka bibi efa viral liver diseases so na viral liver diseases no diseases anase ebia yare a enam mfremom na ye very common which is hepatitis etumi attack liver no na attack liver na man liver no different kind of ways etumi e dey say liver no ebi ye cirrhosis yaka cirrhosis ebra ye liver no emono ensuo ataitai mu anase ye liver no emo ahono na ensuo aginagine mu na de na ma ne ye hepatitis A B no etumi cause that kind of emo no when they keep on feeding on ye liver no anase ebra omo cause wa attack di liver no etwin liver no nsuo no ma liver no ebe hono liver no mostly enti eno na ene no ye ka ho asem enti ye hu say truly contacting and now say be a sexual exchange of sex and now say be a having sex with our partners unprotected sex to me sa kind of virus ne ba say ye ne ye ho ka ni ana say ye di ye nhia mu ebra ye mo ye ho ban eno no etumi di sa yade no ebre ye ana say by body contacting sweat too much of sweat by having body contacting all the time frequently and also etumi de eba ama aboa no betena yen so oba so a ono attack liver no into the risk factor no oba betena liver no ho ebra wo sha se o cirrhosis liver no ema liver no color ne ba change into the content of an symptoms no ya ba be wu say o sha se we liver ne sha se esesa one ojunso no tumi ye dark pale and yellow we Johnson no etumi sisa kala no etumi sisa yesa so ba be hu say e ma wonya abdominal disorder and that's why yasin all the time wonya abdominal pain severe abdominal pain e wo mu ana why yasin e ya wo yan keten wo mu ana apagya na akofem e wo mu ana ase aba thinking say ebia wo yefunu na eye wo ya enye eno no yesanso be hu say in the content of cirrhosis no esanso ma wo na se ehya ase se etaitai wo be hu say dipa no wo de wonsa emia wo na se na atom wo de wo say mia na atom epeja ewo mu a na asanso aye den abane normal ewo mu a na apeja yesanso hu say ye nya burning sensation burning sensation ni ye bra bo se wona se no eye wo sisirisi let's say ehyehyw wona se no ehyehyw me da se na and at the same time frequent vomiting won se bibi kakra na obofuno you feel that kind of abofuno no ofe
and will be cry or honor often over a straightened object a kete be fra a fear him and answer over was a fear. That fear the color no as no normally yellow, but when we say the BB edited the about the sun, now say you will say you live no who touch ma and answer a problem the air bahu. So the best way they say you bet to me ediako. Tia wa bomb say ebia ye live an day and was say ye shed ye papa and I say ye to me dim near ebe protect ye live an more. Right. Niana ebe to protect ye live an be a day. Okay, very good and quick one. And we are needed no question they say we have to avoid on much alcohol. Alcohol dear ADEA alcohol say and live a more alcohol say uyo bi a wutie me na alcohol no onum na ebia ye onkofo bi wo honum omo kan so ye free no ye nyenne to be honest with you alcohol say ye brebo more right ye brebo no say no and smoking say ye num tawanum ye num cigarette jot num weed those kind of emusie na keka ho it go contrary straightly to your liver no it would tie me na say e bia wotai enum sania mana no kwasem ni you are very very risk papa and one na what trip tower ana when we say asra good utria straightly eba brebo no eba brebo no intina moment the say brebo no dan eba be kata brebo no we no so organs na protective brebo no ni na be kwa akoda brebo no ho na correct to be we say aye to say e bia arena no very good and asipa na just say mo say you call Facebook na you be who the correct one right left one no the correct one and the bar the left one the correct one the bar left na so utie ye na say we share your Facebook and you could see say and no I to say ye dia to jaswa and no I smokely and I say bia ya honam bisa no good na you say enchena emuna bobo to cruza it about the sabe say that kind of person na the fu asha say ehye wo say the fu na asha say ehye wo say the fu na peja mo anase wo say the nase no atai normally no e be that liver problem na you're linking into diabo is quite different. Ndi obi na fu ahye ne na se atata ye se yabo ni dua na ye na maboso nyene nyina na ye duabo nyene nyina na ye duabo dudo na eye liver problem liver problem duabo no ho de but dudo na ye liver problem ti liver na sha ase se hu tochima na se liver na sha ase se enya problem part to this kind of way obe wo se ye funu no ebe ye de ebe hye ti no kwasem ni nduane ya was ye to me edidie e was a fruit to ye ma fruit to bear ye mo right ye ma fruit to no e bear ye mo too fruit to mu bia yes fruit to bia say e bia provider say the ye wunya osa patient and I say ebia unye obia oye funu ye ewo corona doctor I specify some kind of fruit to say bia ho fruit to say they contain that kind of gas no those things there ebia utumi eye the utumi edi and moreover so ye drinks no beverages na ubie so na energy drinks ahodo no bebre na eno so edit machie eba ye brebo na ye liver eno dia wakan de wakan ye pa sanze bere we ya ye komui efiri na nkopem se ye besi new year no mu no krofo be no nom niema bebre ebi ye ne awo bobo so yi ebetumi de ohaw abre abeto omoso na doctor bibiti say enura obi nom so say painkillers na ebinom no nom nuru bi on their own and so yeah da bia yetena sia ya na ye ka say we obi a we self medicative person no kwasem ni emwa wo health say kasa self medication and say self prescription say one kasa betna se na wakeka nuru bi painkillers bi and say obekeka antibiotics bi dia bom na wanom no kra no against of health no mo
even sometimes sir who da draw bi so na physician and na say ebia wo doctor prescriber emma well draw send no ma wo no ma draw na have a period of time what the amount ebia 7 days in draw na 2 weeks in draw o ka say review. Right. Na review no ba review no na ye hwe na say wo continue aduro na ne ya sense wa mo continue ada say milligram no ye bete so ana say ebia ye be increase no that is the work of the prescriber, right? But say bia one no maduro no kura wie no ya ma waduro na